Ladai ya ka Arsenal kalong, balai ya ka Barcelona pat omlong, ngipdang sengabai pi. Saja sen syakane ke video, ka jengkerpat ya ki paralok ki bampat dapan subscribe. Sengabahaban yon yu tu subscribe button. Ya pi ki berangwan thamai hakane ke channel. Ka jingakren haka bayadai, bat ka jingcha disqualify. Lane ka jingkut no kalentiyaj. Jong ka klub Barcelona haka Champions League. Dang haka quarter final. Hakamat jong ka Atletico Madrid kala sedang ban kenja lane kala sedang ban kuno. Handrai ke jingai lakai hapadeng ke klub Arsenal persya ya ka Atletico Madrid. Kane kala pat ki imbiang saja sen ya kane ke jingai keren. Bat ya ke jing bom hun jong kifan jong ke Barcelona. Hasatlak jong ke partai ya ke jing syaram. Lane ke jing cha disqualify jong ke Barcelona. Na kane ke Champions League. Kumban kertiang deno ya ke jingai lakai ke baladep. Jong ke Barcelona persya ya ke Atletico Madrid. Hakabah ke jingmi na kane ke jing elakai kedai ke jing bomhon jong ki bon ba kifan hasatlak jong ke partai ya ke jing charam jong ke Barcelona. Kami ke jing keno ba ke jing charam jong ke Barcelona. Bat ke jing kuno kalantia jong ka kedai na referee. Ha ke jing keno ki baper kadau ke ba hakamat kedai ya ke jing bom ai jong artali ki penalti bat ya ke jing orat kat jong Eric Garcia. Tekum ta ka jinga keren syapang jong kene hakene ke kendet sngi ke ba lalek no kala sedang ban kenja bat kala sedang ban kuno namar o mentoy syuk ban ye keren handrai ke jinga lakai pat hapdeng jong ke klub Arsenal persya ya ke klub Atletico Madrid haka jinga lakai first leg jong ke semi final hakene ke Champions League kala penlong biang saja sen ya kifan lane ki ru football hasatlak jong ke partai. Kalau penlong yaki ban yakuran biang syapang kane ke cingsaram jong ke Barcelona haden baladep kane ke cingelakai semifinal hapadeng ke Arsenal persya ya ke klub Atletico Madrid. Ke jingmi kane ke cingakran haden baladep kane ke cingelakai semifinal jong ke first leg. Kadai hake menit ke basau peulai. Hakene ke menit kirang update jong ke klub Atletico Madrid. Kila penur ya Victor Gyökeres jong ke klub Arsenal. Hapo ke area goal jong ke Atletico Madrid. Kabalong baik tik kumpala penori dah kirangnya abden jong kirangnya lakai ke Atletico Madrid persya ya udah di Almo jong ke klub Barcelona kacingnya per hang nepat kalong bana ke bentah ke Barcelona hakato kacingnya lakai ke kelam yo ya ke penalti wala cisen pej kadai ke hok jong ke Barcelona ban yo ya ke penalti kadbah na ke bentah ke Arsenal pat kalayo ya ke penalti haden ke cisha penor jong Victor Gyökeres kumbasya penori udani Almo tik hakato kacing yelakai kumta kacing kali ke bami na kane kacing cia hakine ki artali ke benta na ki babon ba ki bait ya ke football bat kam time lay na ki fan jong ke Barcelona kadai ba balai kinong penya jong ke Champions League ki ay ke penalti na ke benta ke Arsenal hakane kacing yelakai kebarang syudap jong ke persya ya ke Atletico Madrid kan ba na ke benta ke Barcelona pat ki klaim ay ya ke penalti hakato ke cingelakai. Kumban syupan kan mau bah haka cingelakai first leg jong ke Arsenal persya ya ke Atletico Madrid haka semifinal jong kene ke Champions League. Baro artali ki kanun kilakut da ke cingakai da marla cikol. Kumta sepej bat bishar himapi hato kene ke cingkren kedai ne kalaj sepen pau ya ke cing perkat jong pi haki comment section kublai shibon ya pi ki bapej bat sngam ya kene ke video.